play P Baro, Gibang some high P Shakatuk Kubom Takajan Beach, Faban Pai Shaki Kubot Bibiak Petwag Malbukongsan. Job Kuput Kaseng AAP Hak Election MCD Hanongba, Delhi. On Ujor Mukot Duma Kasorkar Jela Persha Yunong Aktian Kaseng TMC Usaket Gokle. Tray ke MDA nakabenta ki patba wat labon ki jeket hok persya ong simbol Menteri Rangba uba Preston Tensong. Badlet yuk kejat kekin honong mikmat ke KHASI Shamukro ong bakani kesnong ha bapok ke jengpet jengkni jang ke council. Mentangi nepet ki kubor ke babnia. Kaseng Am Admi Party kalajab keput haki election municipal jangkanong ba Delhi. Kat kum ki khubor kaseng AAP kalajab shispa lai pusau teli ki shuki, kaseng BJP kalajab shispa sau teli, kas Congress kalajab kandai teli bat ki kertong shimet bat kalajab lai teli ki shuki hak municipal corporation jangkanong ba Delhi kabadon arspa san pongut ki khot. Kajeng nyau vote kelas dang hak kapor prabaji min step hapadeng kajeng perking kabajur. Kumbak kat tu kat ni kenta kat jengyatan telai kalalong hapadeng kaseng BJP bat kaseng AAP kat bah kaseng Kongres bat kamshim lapau dur AA ruem. Shipor arpor ru kaseng BJP kalatam wat yakishuki ke bela job. Ki election sya ke municipal corporation ke nomba Delhi kalalong ha kasau terik kuno pra ha kapapalat ia kasan pau nakashispa kila poi betep vote. Kasorkar Jela kalarai ban ujor mukot duma bai minran kemat persya yunong akitian jo kaseng Trinamool Congress usakit gokle nak kedau bola kenok persya yo he IAS bola pendon kambak lai kapisa kabla kot syaka nyop kendai point not san million US dollar lanin rius pa lai pu ar klur tingka hakabe dei bat ka MEGHALAYA Eco Tourism Infrastructure Development Project. Kasorkar kalakantat warya kini kejengkenok jong unong yalam kaseng TMC kebelapau pertai hak kesingi ningkong. Usimbut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong laong. Bayakinu kejengkenok persya. Day ban bernrap lang ru bat kikot kisla ki babiang. Da kaba ai kejengtip ki babenya sepang ka MEIDP ubah Tensong laong. Baka sorkar kalayok pediang ya kasong tingka kabah nyau spa lai puai klur tingka ban pendrai kami ki benta beper jong kani ke projek nadu usnam arhajar arpu ar hadu usnam arhajar arpun rio. Ula pentip ru baka sorkar Jela kala hab bantau ya kasnat rekam ka bekerpang hapok ka kerteng MEGHALAYA H Limited kat kum ka jeng pruit dak pruit lenti jong ke bank. La ruban penken mau hang ni baki pulit ke Jela Gujarat kila dap kem ya usakit gokle ka bedai baka jeng tho jong u ha ka Twitter ha ka ba ula pen priang ka kubor thok sepang ka jeng let yu kejat jong Menteri Rangba do keri Narendra Modi Shemorbi hadin bala dap tua ka wei ka jengking ha ka te kisnong. Ultimately put it to public domain and just bring out the allegation in the form of statement which is totally wrong. And we have no more patience. Usimbut Menteri Rangba Kejela uba Preston Tensong ula banjur baka sorkar MDA kala jam syaprang dah kejeng slur bat kala raikut menteri nak benta ka bha kamiat jong ki pat ba wat laki babon ki jengken thok persya ka kini ki saus nam baladem nak ki daw ki babon kum ka klam COVID-19 ka Ain Citizenship Amendment Act ka inner line permit ka jeng pen kendria jakaya ki jai penrio harijan bat kiwe usimbut Menteri Rangba ula Poisha West KHASI Hills nak benta ban plia ka office jong executive engineer Motion Road PWD Road Division Shalang PWD Subdivision bat ka jeng tray bat ka jeng tiu ka surok ka bajrong khat ar kilometer natha aim sha mau sitam Ni na kalian ke sarkar ni don hang ni nak benta ban syakri ki pait ba aboro anrepo keliki kesersi ada sengau kenat sibune bat ngayo iru ya kakmat posam ke jompi ki pait ba tengah kermen shem bahkan ni kalong ke jings dang jong ke jingkela nak benta kalawe ba pernai jong kan ni ka kesersi parokoi
Ka Executive Committee jong ka KHASI hapo ka jinglam khamat u Chief Executive Member ba thombor shiwat hinin gasngi kilale benjngo ikasnong mukro. Kani ka kinhun nong mi khamat kala pinsishai ka jaka ka bahap hapo ka jingkmi jong ka KHASI lingba ka jingdon jong ki kot kisla hapo ka dor basnong mukro. UCEM ka KHASI ulaong pakani ka snong ka hap hapo ka jingkmi jong ka KHASI bat kumta kinya le kat bala bania dai ka jaka ka puta ka badon hamukro. Hakajuk kapor ke Executive Committee jong ka KHASI kala dawaru banbo ke MEGHALAYA Police Border Outpost hamutha siang kwai mukro. Today we came not for the dispute between these two states. Today we came here for to identify only the area of the Mukro village only. We don't want to touch the dispute between the state of Assam and Meghalaya. MLA Kasora constituency uba Gavin MLA nin kasngi ulapli pa ka surok bat ya ka government LP school hasunong dimpep. Haba ajin kren uba Gavin ulaong kijing tay ka school kila sa kumjo mentala bon pun snem bat day na kanika daw ba sa shim ya kanika kamban pentmai biang ya ka ni ka project. Shushu ula pentip ba on sa maramot biang saya kendai teligi school hasora bat ula bandru halor ka jingdon kamban ai ka jing hikai ka papakas ki kena. Hakabay day bat kani ula ay ru ka jing kubleish ki rang ba shnong ka blay tre lang hakabantay ya ka surok hakani ka shnong. Hashwa ka ayom Christmas ka YMCA Shillong mentag singi kala penlong ya ka jingayat karol ha ka baki beriu klay ruai bet ishat kemen. U President ka YMCA Shillong i Reverend Bishop Pioli Lingdo ila ong bahagini ki ars na balalet ki kena kim shimlala bele kemen ka Christmas namar ki daw beper Henry minta usnempat kila kemen shikat dai na ba ka YMCA kala penkre ya kanika ayom le kemen. Hakajuk kapor ilakan turu ikipat ba bakin sam ya laki kerwo ka Christmas jabaro ka badai ka ayom jong ka jingmen ka jingsuk ka jing iit ka jingkerku. Mentamat kin pe e kajinglong juman kasimeneng Shillong kajing shit kalong khat khandai pon UA degree Celsius ba kajing kriat kalong pra degree Celsius kajing ngam kau hau kalong lai phone ka shi spa minster panrip khandai na ka shi spa janmet kasun beng kan rang ha ki popon ki jaka Shillong Sashi sin pat ni pen kan mai phi ben ka khubor jingi phila ruban pe live YouTube channel but phila ruban pe ki khubor ba malag singi ka Facebook Twitter but Instagram jong ka DD News Shillong Shwaban poish ko ko jang thu khubor ngim pe bang se sin kamat bukong san Job put kaseng AAP ha ka election MCD Hanong ba Delhi On ujor mukot duma ka sarkar jela persya yu nong aiktin kaseng TMC usaket Gokle Tray ke MDA nagbenta ki patba wala bon ki jengke thok persya ong sembut menteri rangpa uba Preston Tensong But let you kejat ke kenhu nong mikmat ke KHASI shamukro ong bakani ke snong ka hap hapo ke jengpet jengkmi jong ke council Tia perlok ke tungla poi syak bukut jong thup kubor jeng imta ke janmet hadu bende shembang bat pilusai ke singi kublai pi baro Are you a voter? Have you enrolled yourself? If you are 18 years on any of the following qualifying dates 1st January, 1st April, 1st July, 1st October, then you can apply